Hai menaze ting choma I zaiklum Awang Riame namai kana keu Zeme dai ting kum chang na jeng kai jem nyu dam mai ting chua ki de rin sa polia ga radli Northeast State Manipur ge kaklebe pet blam ge Manipur gu Chief Minister and Biren Singh ne hakim sam dam ze pa ko likte pet blam ge Indiaram go turam ki dilang ba Supreme Court ne pa ko mang me ka chbe chin sirahang ge forensic report ki dili zaga chuli zana advocate person busan ne sa ze Manipur gu Chief Minister and Biren Singh ne hakim sam dam ba audio tapes truth labs gena examine te pi gai tat ge pko za kan zo be 93% ya kan zo le za ka chuli zane pan sa za audio tapes ge Manipur gu Chief Minister and Biren Singh ne dam za Manipur ge kakle be pe churang ni ge ki me bawra me za pana spy maram magu gi mi kai kan du bam state armory ge na ge mi lota rahangalun beli za ka chuli panui za nim rahange pe magza za Manipur gu Chief Minister ne kim sam dam za zemna na closed door meeting bam ge na record te luza leak te pali zakatedli za India manai Myanmar kdei mungu haram ndai ge FMR lutu luza fencing kain drahange kamkyo ge blam ge lugai lak ze ngi za public rally longwak loge bam za lui in za ma de kakle benga za bam puiting za bam loi gai dili zakatedli za chi public rally bam ge protesters memina changke za haina peri me wangai dili za chedli longwak loge ne za pnui za namrai te bam Myanmar kdei konyak Naga me loge ne du chi rally bam ge wangza zau gai dili ze sali zanji kum ting kum chang na jang khajem dai kum ge Indiaram ga government ne India manai Myanmar ka dem gu haram rai border ze fencing kai kam dra hangge kam ke go ze ga charang kang ze du 30,000 crore 3.5 billion dollars lupet kai dili ze ka che dili za India manai Myanmar ka dem ze hanam rai te bam ge Northeast State ge du hanam rai te bam lei ne se du fencing kai kam guli ze ka che dili plan 1624 kilometers 109 mi length plane kilometer na ka jikum tingkum chang la jang khajem dai chit keria ka chang bigya ka chang dibe 30 kilometer ka chang dele za ka chedele za pan sak je du close kai ra hangya te je la le je sali Zane Northeast State Assam Dibrugarh district ke pakna be second edition of Dibrugarh University International Literature Festival je chonai kna ke jimneu ke ne chuje ji disadria ka changbe bamgule ija ka chudile ija chige dere countries babam ka cham kai jem neu ke ne authors me ha ke jang kai pere wangule ija chudile ija festival je Dibrugarh University banai Guwahati based Foundation for Culture Arts and Literature FOCAL mena let kai ko le ija ka chuli Zaindaram gu sam ka ki bam Rajya Sabha ge Assam gana Assam gana Parishad leader zane Rajya Sabha gu MP Birendra Prasad Baisyane chuna China mena Assam ge Brahmaputra nge ki bambe lotobe Yarlung Sangpo river ze 60 megawatt hedu dang khango be dem gde range project dilang ba tler hange kamkyo ge blam ge sachu ze Birendra Prasad ne Rajya Sabha sam ka ki bam ge sa ze China mena chige chipo project ze te ga le designa Assam hange zaine Northeast India hange mesui here rabela le zakatedli zaine Brahmaputra nge ki ze hedu loka halak bam Yarlung Sangpo ge China mena 60,000 megawatt dam teluga le designa hedu dang kango be India me hangero na magza Bangladesh me hangedu mesui here rala le zakatedli indai te be benelo designa chigena India me do zaine Bangladesh me do gikki me hedu lu bzegena zai China mena chige hedu dang kango be dam telura hange ka charang kang lupet kai bize $137 billion lupet kali zakatedli dei rege infrastructure project ze dilang beli zesali Zane Manipur Imphal West District get etiban takmai tingmu yang kime hapu imra me pe baw mera pai bismane protest deli zakatedli nimni me kime klore me village volunteers VVS lene arambai tengol 80 members me zane meti socio cultural organization me za close impact kar hange ki za demand tu za zaichigeng kime hapu imra mena protest ra hange changbaza indiaram kraime security forces pai mera mena arambai tengols members mina hangchum
kam zengki me kalori me village volunteers VVS mina hang serong maza West Imphal banai Thobal district na nimluza naka kabangena bangbam be bizigena betkar hange kiza dimante uzele zakachuli Zene Delhi gen chonai kana ke Zeme sumai ge Delhi Assembly election bamra behangena election campaign tebzen znai kana ke zikchum mamai ge loi ge Delhi ja che zain znai mamai gi chatmingeu hi ge model code of conduct MCC go hindi ze teitate chu Delhi za ka che Delhi Zene Delhi ge assembly member sangrex nagu election zen chonai kana ke Zeme ge bamgo sai result ze kana ke zi design mai design lepa da gule za ka che Delhi zai tati bige AAP mene seat rex rok ze kana te zai BJP mene the sateli Zene Delhi go chief electoral officer CEO ne sa za Delhi ge vote kar mahanga bamme voters 1.56 crores lali za ka che Delhi Palana polling station changkrau je chum je hasna je raksrok je srok ge zai chporo ge mpe mine 83.76 lakhs lei ja che zaim pui mine 72.36 lakhs lei ja ka che dile zane third genders voters mena 1267 lei ja che dile zahnai kum Delhi Assembly election gen tarahang ge zopet me candidates hasrok je hangraks quizzes kui mela muyei ja ka che dile zai teti betting kum changna jang kai Delhi Assembly election gen tarahang ge candidates zopet me hasrok je hangraks na ja kana lei ja ka che li dere insa pin do ta je bam rahang ge channel subscribe to lo zainang nuwang changba bam zaina like to ga lo zainang se lu be page nang kangmandu se lu rahang ge share to ga lo bi guys zain king ga nim le ne je to de le hai mana zaklum